Zibudulo Ekamur Tao Antata Eonei Lebu Kopale Thuso Sesotho Moloki waka Ongete Zibudulo Yamura Tao Antata Onei Lebutilo Sesotho Moloki waka Ongete Zibudulo Yamura Tao Antata Onei Lebupilo. Bishop, spelling sa Roma. On a levé ce qui est raté. Léa Katsamaya, Khohlongeli Fifi, Haki Tabilito, Haki Tabilito, Inke Le Murena, Pilu Yakayose. Ila yelwe ki wena kamisa yo kopali binelin le hanga tsamaya khohlongeli fifi ha ke tshabele tho inkele morena pilu ya kayohle Ila yelwe ki wena kamisa yo listen li hanga tsamaya khohlongeli fifi ha ke tshabile tho ikele morena pilu ya kayohle Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Retaba Hakaka Harimuhu Mamela Kajeno Reba Aremeka mautuka ofela as we sing this song, beloved. Jehovah Modimo Jehovah Modimo Israel. Ore faladi Selefi Au Jehovah Modimo Jesus! Ore faladi Selefi Arieta ofela O famoti O ai Sirai Ore faladi Selefi Ritaba Ahakaka Are
mamela tacheno arema orisi oritama akaka aiha Jesus. Yeah, yeah. Oh, Jehovah, Modi, oh, I see. Ore, Faladi, Ele. Ore Chapa, Ahakaka, O Are, Moho Mamela, Acheno, Reba. Oh, Mamela. Let us take the last one. Let us schedule fast. Schedule fast. Schedule fast. Let us take this last one. Pahamisa, Boholo, Bahao, O Pahamis, Boholo, Bahao. Tatemujimo, Pahama, Runariko, Ikileo Pahamis, Boholo, Baha, Jesus! Yeah. Ay, Rikile o Pahami. Yeah, Moholo. Baha. O Pahamis. Jesus! Tatemudimo Pahama. Runari Kokope. Tatemudimo Pahama. Runari. Apahame. Tatemudimo Pahama. Runari Kokope. Yeah.
Motimo, Motimo, Antate Motimo, 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 Pa. Moshapele matsoha holo morena Jesu. Moshapele matsoha holo morena Jesu. O halaleilo pahabe hayo ya sonale. Rabandala basata yanda. We bless your name, Almighty God. We bow before your throne. King of kings, Prince of peace, Alpha and Omega, the beginning and the end, the everlasting Father, the one who was, the one who is, and the one who is to come, Elohim, El Shaddai. We bow before your throne. You alone are God, and you alone deserve the glory. Regardez la face. Oh, fanana you. Oh, fanana you. Oh, fanana ageko. Oh, fanano Jesu. Oh, I Gimbo, yeah, I Gimbo, oh, Gecko, oh, I Gimbo, I Gimbo, oh, Gecko. Ageko, oh Father, Oh, Father, nanti bete sing. yeah, Ageko, oh, Father, nos maga. yeah, Ageko, oh Fanana. I give more. Yeah. Thank you. There is none like him. Some of the songs, they are not songs, they are provoking. They provoke your knowledge. Ulaka monana. Uga muzulwaga ay angimbonanga. Abasaga ageko. Ofana no Jesus. There is none like our Jesus. He is so powerful that when people who were clean were touching the lepers, they were becoming unclean. But only he can touch the leper, and the leper is cleansed, and he remained clean. He is so powerful that he can clean you without being affected.
kgona ho kulumaka mara wena o kgona mo fedimaka. He's so powerful. His name is Jesus Christ. Hona le mona o dutse trone. Re trapa Satan ka lebitso fela. Mo phafa ka lebitso fela. Ha re hloke le monga lona Satan ke boya ke se emele pela Jesu. O batla the name. Re fela in the name. You must know the power of shouting this name. There is power. This name causes confusion in the realm of the spirit. When you shout Jesus, cancer step back. When you shout Jesus, demons cannot stand. There is power in the name of Jesus, and there is anointing in the name of Jesus. Somebody shout Jesus. Barutua ba ne ba sa tshwarelwa o rega, ne ba sa tshwarelwa sekgowa se bu, ba ne ba sa tshwarelwa le theology o not la le ka rega, but don't mention this name. You can attend their interviews, they can call you on TV, you can call God as you like, they will call you again, but mention this name. This name provokes demons. This name causes confusion in the higher authority. Let's call on religion, because the devil is afraid that when we shout Jesus, because there is no other name, and the Bible says at the shouting of the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ, He is Lord. Can I see people who know that there is power in the name of Jesus? Now, Bibele haire re newe lebitso le ka hodima mabitso. O tshwa le ntho o tshwereng ena le lebitso. Le meleko ya hao ena le lebitso. Mara wena o newe lebitso le ka hodima mabitso. Mathata ke lebitso, bofutsana ke lebitso, mara hona le lebitso le ka hodima mabitso. Tlohella mabitso, sheba lebitso, because ha o bitsa lebitso o thothometsa mabitso. Ishatakaya rapapapapos. Joshua, he prayed, and the sun stopped. S-U-N. Joshua stopped the sun, but the blind man stopped the sun. You don't hear what I'm saying? There was a man called Bartimaeus. He was affected in the eyes, but effective in the mouth and effective in the ears. I don't have to see him, I have to hear him. Because his presence can introduce his name. When your desperation can lead you to your revelation. Bana ba mo utlwisang bohloko ba utlwa bohloko. Mbare thola wa gaza. Ha o ka utlwa ba o thudisa o tsebe o thotse yena. Alengutla. Ha o ka utlwa ba re shut up o tsebe o thotse yena. E re Bibele a hoeletsa o feta. And Jesus stopped. This man doesn't have a degree, he doesn't have the qualification, he just have a voice. I am a muti. Hageta aroma bona bana ba muti bane ba muti ba tsa mo molata.
Because bona ba utellang ke bona di boy tsa hao. Ha modimo a ema. A re lona ba ne ba mothiba tsa mo molata. Ha ba fitla se ba ikentse di motivational speaker ba re, be courageous. He's calling you jele bok. Ba ikentse di motivational speaker. Ha fitla ha utlwa wa bitswa. Gale ha o no le sefofu. Ne ba wa pesa kubo e bontshang go sefofu. Batho ba ne ba sa o shebe ka bo mahlo ne ba o sheba ka kubo. That is why Bibele re ba re teme ha utlwa go ya bula mahlo wa mmitsa a hlobola kubo e mo associate le bofofu. Ke re tshebeletso nyela hlobola kubo ye. Hlobola ntho batho ba pesitseng yona. Ha ba ga o so bone hore ya bontshang batho wa mbitsa. Mohlolo wa ha o qala ha o bitsa. When he calls you, in that calling there is a package. In the calling there is a package. Ha modimo o bitsa o nkile mosadi ile prostitute aya se di benga le one le batho ba sa Maria ba sa batlo mo feletsa. Kanti modimo na la appointment le yena. A tsama a lonely journey but a khutla jere modimo. She came to the well and she was not well. Nako lebo fela go la o se hantle ma go tlile tulong ya hantle. Iringa meni kaofela, iringa meni kaofela. You have come to the right place. Luke 19 money Limpopo. It's good. Jesus visited the shortest man. David killed the tallest man. Tafita bula ile Goliata monna motelele. Jesu a tshakela Sakia monna mogutshwane. Ere Bibele Luke 19. Ha Sakia a utlwa hore Jesu o teng mo. Ere Bibele he wanted to see Jesus. Sbu, every miracle starts with a desire. Even without desire you cannot pray. People, whatever you pray, when you have a desire to pray, whatever you believe God for, it shall happen. Your miracle is in your desire. Because how lose that desire, you cannot reach your destiny. That hunger for God will make you angry. Hanna una hloka Penina a mo kwatise because mohlolo wa hae o no se ka moreng ya Elkana o no le ka moreng ya Thapelo mara ona hloka ntho tse motina di mo tibele phapushing tsa batho di mo rume phapushing ya Thapelo because sometimes you don't have to do anything. You must expose your dead womb to the living God. Bina mona bona ke rata la manganga. Re rona re tlile la be la re tsebela re tlile la be ha le re batle mara re tlile e renga mene kaofela re na le dikoloto mara re tlile re shwetse mara re tlile ena ga tla tlo complain re tlile o phahamisa re phahama la re soka re theoela phahama la di thodi soka di loka phahama. For when the praises goes up, his glory will come down. The devil is a liar. You cannot silence a worshiper in me. When I fika lak ke sabe si huwe pela how haki fika usike wanteleka I will enter his presence I will enter his presence with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. Sbu wena mzulu kazi
wa tseba batho ba mazolo ba lona ha ba fitla mo morena leng teng ha ba mo emele hore ba mmone ha ba bona ngwako wa hae fela ba re ba yete ba mo rorisa so ka hlaga why wena o emetse mehlolo that is why o sa rorisa ba re ba yete wena wesu ha ba ntse ba tjho jwalo ho thwe ba mo tsebang ka mane ha o binwa pina wa ema mara bane ba mmitsang ha ba mmone go sa eme mara ba zalone magalang ku tla ke rera ha mo phamisa wa phahama tsatsela ga ba trapa Stefan ayema enona kongo na lo ga etse nthong sa etlwailang ayeme mara ba sa emisa maju a ska emisa maju a tlwele maju a natle mara yena ayeme because tamelo rapele thapelo tse right ha o batla go bona modimo ha o ka rapela thapelo e gong jwalo ka Shadraka ka motlomong bo Shadraka ba ne ba itse modimo ne sa pula o time mollo ke be ba sa bona modimo ya itshendolang ka mollo now ba le ba tlameha ba dumelle go mollo o tuke go modimo a itlhaise mollo ntse o tuka because o tlamehile o tsebe go ntho tse di modimo ha sa di fetole o fetola wena ka tsona o tsa modimo o batla o atlehe ntwa ilwana ha le nkutlu ka o fela batho ba tlileng kereke wena ska kopa modimo a bolae ditau e re modimo a o phidishe ka hara ditau Hussein morena tla le meneng a re Daniel mohlanka modimo hodimo ana modimo wa hao yo mo sebeletsa o lokolotse ke rata attitude ya Daniel Lesbuda wa tsa mo like mo ke attitude wa tsa re ngwe a rona tlameile a mo ke sihla mo a mo ke o so phakaletsa Satana o na tlameile mara utlwa go na tlangwe keng o na tlameile hobane ke fumanwe ke sena molato pela hae which means I can be the guilty in the court of men but as long as I maintain my innocence in the court of and ba ke di chupiti because habana le memory la hletse ke memory stick banka Daniel and Daniel o tswa from the tribe of Judah ba mo lahlela ka ga di lion kanti morena wa hae ke the lion of the ha ba ke ta second mistake ba mo kwalla ka lejwe kanti ba tse morena hae ke lejwe le ile la lahlo atikilona le kgethuweng is the rock of Asia unkwalla le Jesu ka Jesu a ke fellowship man mamthola ntsa bina ntsa la phehlele khona kunesimanga ebukhoneni bakhe kunejabu ulo igama lakhe liyisiphepelo ngiyamazi umhlengiwa la phehlele khona kunesimanga bukhoneni bakhe kunejabu oh igama lakhe liyisiphepelo ngiyamazi umhlengiwa akalali agawose akekasithele
Say. Yamas. Saying I get it even my long thank you. I got so say Agi tele oh Agi fela eka for me. Yala masakarabai tele oh ifela aliko igama eli nandi alabaya igama Yala Mahasaya. Ira pa 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 pa. Gizo. Yerebo saya. Siki. Uma umzulu athi ngizolibonga. Uchaza ukuthi noma izinto zingahambi kahle. Noma ngifelwa. Kodwa leli gama ngizolibonga. Shayara baba baba baba. We say this. God, you don't have to restore me to be the restorer. You don't have to heal me to be the healer. You don't have to save me to be a savior. Even if you don't restore me, you are still the restorer. Even if you don't heal me, you are still the healer. I don't trust your performance, I trust your character. Even if what if we like again into a look or even if provide us na provision. Sky Melan told you, look, when I look, you are the righteousness of God. Greater is He who is inside of you. When God has fixed you, things will fix themselves. Bo, Saule utswile ka tlung a sa lo batla modimo. Asa lo batla Samuel. A lo batla ditonki tsa ntatai. Kanti modimo o patile promotion ya hae ka ga loss. Because o jana ska lahlehelwa ke ba sa tswa ka tlung. Na ntho tse ding ha di lahleha wena wa thola. Ha una batho ka nkwebekela. Di esela ha di lahleha o tswa ka tlung because you cannot grow in comfort. Tongolengwe ye o nnesa mo leng ke sega sa hao. Ntho batlang ho hudisa ya o hula. Modimo tlamela o tose. Love ba re madinyana a dintsuwa. Ha fofe ka choice. A fofa ka pain. La ebe a tswalletswe le ho fofa ka hare.
ha kgone ho fofa automatically. O tlamehile mmaona a thetse a ntshe ka ga nurse ha tswile a late di miutlwa because ntho tse di o keke wa di utlwa o sa kopana le miutlwa ha e keta mme wa dintswe golo o be ya miutlwa ba pata ka jwang ha keta ba bitsa dudunana come home kanti home is another place ha di fika di lenda ka ra miutlwa dintho tsena ha di hlaba but the power of pain will activate your power to fly. Kamora bohloko bona o tlo fofa hape. Kamora meleko yena o tlo fofa hape. Spread your wings. You are about to fly to the next level. Spread your wings. The next dimension is calling you. Spread your wings. For they that wait upon God, they shall renew their strength. They will mount up with wings like eagles. They will run, but they will never get tired. Bakichime, bakichime, bangakata. Sbuda Mutomola Tolan Junior in Tezamon, I adopt. Copalame. I got I adopt I who decided the whole Liditunian. Yatroela mentality. For the rest of its life, guys, that's about him. Because environment can kill you. But you can say karam kuko munyane. Baka tsatile leng hantse di dutse ka mosbu. Ke o feta the mother eagle e feta di mamukuku. Ke a ilero. But inside the eaglet, for the first time it hears the sound that resonates. And it provokes its identity. It doesn't see the eagle, but it hears the sound. You don't have to see him, just hear his voice. Am I preaching to the right people? For the first time. When you hear the voice of God, it must stretch your ability. But to ban never say basai kati banana ho kitsionyana. Kanti abatsibo ga ha e ka utlwa sound. E tlo hopola go ke ma. Ntho tse ding tlamele fela utlwe fela sound. Moshimana le hlaswa lana le bohlaswa magola o la utlwa sound. E re bebele when he came back to his senses. Because when you just want to go back home, it's too far. The easiest way is to come back to yourself. Because how can you tell out that Siba will I will rise. Because one of the things, your identity doesn't wait for motivation. You become your own prophet. How we tola wa irela. Utsuaka 12 ujwetsa Satan ora ke tlo shwella mo. Flowers, they don't invite bees. Flowers, they flourish and bees are attracted. Never chase what you can attract. Just flourish. The righteous shall flourish. Just flourish, my girl. Study. Just flourish. You will attract the right bee. You go pay my kakam. What's a bafana bajwa? Bana le pente. Ba gona ho penta ka pente ntjha. Mara ba o jele di mileage.
When the software is not functioning, the hardware will suffer. I come against the spirit of beauty without brains. In the name of Jesus, moya wana deeper. Khalamela moya wa bester. Tale ba lao doctor o matha letsotsi. Close your legs, open your head. Close your zip, open your mind. If you can't leave it, zip up and shut up. Ring amen. Sbu. Sbu. If lehi lena le tsionyana ka hare. Ne? Wena o bo fitla from the outside. Whatever what you are doing, you are ending life. But if it breaks from the inside, it's a beginning of life. And that is why Mudima Sadumela Batuba Chwatlele because Nabata we now develop. Because Ojani Batubaka Chwatlele before time, by exposure to Onyana before time. The greatest danger in life is to be too much exposed if you are not developed. Who goes to Mosatia? Fame without character is a flame. This teaching can get to a fashion. Money is not a creator, money is an amplifier. But Antoli Kene, Ochalete Hayeti Hosa, you who this house, no coco belly check it. Salana lokolo wa jola khala ba batla asna transport e ringa mene ka ofela khala motswedi ba bang ba khatsa tate mo goding tate o na itshwe ga ntla sa sebetse mona ne ba mohana ke rona sna mashala nako ngwa se go halalela wa hanwa Waba frère magaba hana. Well, I see holiness, it's loneliness. O tlameile o hane dintho di le teng. O na le tšhelete ya go di reka. O kgona o e afford, mara I cannot afford to lose my connection with God. Modimo ha sa batle dintho di lo diehela wa o diehisa dintho tse ding ha modimo a bona di tlo diehela wa di diehisa because batho ba bang ba lahleile ha ba qeta ho thola karabo ha e sena maikarabelo e fetoha moleko Responsibility is the ability to respond. How do you respond? Dade khata nna ke boletse batho ke re bona dade khata o dutse 20 years ka ga mokhuku magasheno o manager di company tse 7 ke CEO as a manager ke CEO which means modimo can develop motho ka ga mokhuku
Why modimo na konga o keep in the places that are despised? O batla batho ba sna nnete ba ske ba benefit. Because batho ba le shano ba o batla o atleya ba hlolwa ke batho ba dipere. Batho ba dipere ba betcha pere pele matha. Batho ba o dumelang batla o match ba o betche ka wena o so ka wina. Ko paske ka kena di winning because batho ba bamba personal. Secretary Urindat. From the high office of the church, I've just responded to the call. I fit and Tomauban. Kin total fatsik meleko. Konare ale hodimon ke bo khabari le re lebo modimo. Hey sister. No get it wrong abo. How's Christine? Ke ba tsene. Le lebo mosadi wa ka. E modimo a thetsitseng pelo ya hae. Hlonono moruti a tsamaya le mosadi e pelo e thetsitsweng ke modimo. Le ha bo hale botota bo tingwa ke mohau. Se ke ile haholo modula stulo ne se ke kena ke re lenyolo ila ka lemfelege ke fudueletsa lena ke khutle tabeng tse thata modula stulo ha masiwa wa lelana bana le basadi ba tlambe matheka. First sister le modula stulo ke a khutla ditabeng. First sister mobu le gwele ka tshapo etileng gore ho le hlono lo bafu ba shwetse morene moya o re ba ya phomola mesebetsing ya bona mo mamedi wa Lesedi wa fetwa o bohloko mara wa fetwa dillo di fapohela bosiu empa ho sasane e se le nyakallo le hanka tsamaya khohlong ya moriti wa lefunke ke ka tshoha bobele ha bo le bo hobane o na le nna le re la haile si kokotlelo sa hae ke tsona tsensidisa o teka tafule pelaka Bonsenya di ratsa ka o tlotsitse hlo ya ka ka oli mohope wa ka wa kgapatseha ruri le hlohonolo le mohau dintse dintatela ka disiu tsohle tsa ho phela ha ka ke tlanne ke hlole ka tlunya Jehova hobane ke ne ke le monyenyane jwale ke hodile ha ke so bone ya lokile ha lahlilwe ke Jehova hobane matshwenyeho a ya lokile a mangata haholo empa modimo o mo lokolla ho ona kaofela hobane Jehova o haufinyana le bapelo tse robehile ke lelaletsa mahlo a ka dithabe thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya yentse mahodimo le mafatshe ke molebedi wa Israele ha robale ha o tsele o ka tlala maru ho fihla dififo ruri se tswalle mo mamedi Asina usuta rato lena laka le haleka fola empa la hae le bonweng Golgotha le tjhesaka mehla o ile wa mpatla wa mpatlisisa ka dilemo wa mphumana wa mphedisa jo ke mohlola ha ke ratwa le nna ka rato le lekala o nkentse jwang Sakata.
utlwang lona baswa bile le kgathetse dipelo ya ka le tshedisa ho esale na Jesu oh bitso le ya la bausa ta ya ra ba 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 Come on, somebody give Jesus the glory right here. Come on, somebody just give him the glory. Lahandere bosaya. Kakaya yendi andala baba baba babos. Raba baba 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 baba. Bonansu na ofisi. Bonansu na ofisi. Jesonga kayabatu. Ole rato sebit. Atsabe matata le lapala hao. Ole rato hape usibit. Atsabe di koloto sa. Ole rato hape usibit.
Shaya ba 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 Jesus. 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 We are saved because of this name. La ka ba 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 ba. Struggle when we call this name. The name of Jesus. The name of Jesus. Blessed your name, The Lord. name of Jesus. Oh. The name of Jesus. Kopareme ka maoto kaofela. The name of Jesus. The Bible says it shall come to pass The name of Jesus. that whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. You don't have to die, you have to be just called. Jesus died, you must just call the name and you shall be saved. Babitsa lebitso lena ba bolokeha. Ase lebitso le associate le dikereke ke lebitso le associate le lehodimo. A lo kenye kerekeng lo kenya lehodimong. Re kwetse mahlo kaofela. Ke le kopa fela ha ke qeta ho rapela mona le mfe metsotso e mmalwa ho na le mosebetsi fela e re tlamehile re o etse o bohlokwa. Kopa re se ke ra etsa up and down fela ke etse mosebetsi o halalelang ha ke qeta fela mo. Re kwetse mahlo ke batla ho rapela le motho a reng Bishop ke utlwile o bua ka lebitso lena ke kopa monga lona ke ene pelong ya ka. Bebele re o dumela ka pelo o bolela ka molomo Jesu ke morena wa bolokeha. O ba phamise letsogo ke rapele le wena hohle mo leta hore moruti ke utlwile lentswe lena ka jeno ke etsa qeto e tlang kisa qetellong. Mina thoko hore ho tla ba jwang ha ke sia kobo yena ye bola moratuwa kobo yena wa e rata mara ya bola e na le insurance e patalletswe le kasi e na le moshara mara moya o ya kae libitla le sentse le teng mohlomo le rekile stance sa family mo nama ile o phomola teng mara moya wa hao ya kae mo pesa le mo re ko ho Jehova fela mo moya wa ka o ka phumana phomolo phamisa letso la ho la right ke rapele le wena hohle mo le to ska sheba le motho a pela hao sheba udimo look up and live phamisa letso la hao ke ane matso phamisa letso o tsaba eng batho ba phamisa matso e re morena Jesu go tlolele lentswe la hao ke dumela ka pelo ke bolela ka molomo gore Jesu ke morena ntshwarele dibetsaka hlatswe le magopo wa ka ngola le bitso la ka ka jeno bukeng ya hao ya bophelo ke a leboha ka Jesu morena ba shapele matso a maholo re ka dula fatshe bazalwane re tlo nyadisa ka mona hle ke a le kopa re tlo nyadisa life e se mafanda fanda ke tshwere dibuka saina ka ba tempa ka ba ga saina ai ha o batla le o atamele o le thabele la le holenyana ha o le kwatela wa le dieisa le atefanyana tje le mathela mo le celebrate wa ska emela bela hao thabela la ngwanenwe ka o nyala wena e re ba le fela di ntho tsa gore di tsamaile jwang e re ha re ya lenyalong re tsebe ke reka ntlisetse ntafole mo e lokile le dibuka tsa home affairs sintho tsa ka morantlo fela tsa ditšhaya ko kenya home affairs ke a certifier maske la tla ho nna hlele tlampa ke la sephetipeti ke a certifier ke re tla Bishop hey re ke le sebeleng
a bona university e nngwe e kgolo e ntseng bo Dr. Rebecca le bo Dr. Winnie Mashaba ba mpatla weso ba mpatla ba re ga batla hore